Etlerini hem tazalanıştırın. Sağlıkım. Dağla tazalaylekseri. Buna yaktarda cıldırıp tazalaştırın. Oh. Sağlıkım. Bunday saçsa? Yaxshi endi. Tazalaştırıyorsun. Ben ko'randa şu tazalanıp qolib ya. 20 minut o'tib keldi. Az. Ötkönde gördün mü? Onun bağırın için var. Tolturaz uçulet. Ne yaptı? Tazalanacak. Sancan yolu var. Hep pazarda. Sağ ol, ona sar. Ötkönde gelsen bardak болып ketip turdu. Ya. Al. Buna qara qo'lni bozordan sanjan bo'lib borda tozalacha. Sanjanni tozalatasizmi? Shu жаңы жылдың астында buni tozalanib oldi. Buni qara qo'lni bozor tozalanadi. Biz условиясындайды. Жоқ, сізді балаңызды бақпа деген жоқпын. Елге жақсырақ, тазарақ тамақ беріп қойып. Тазарақ болғанда даже қанша суы жоқ, жешті жоқ, условия қандай болғаны бізде. Бізді де қарады. Ha? Основание? Мен сіздердің клиентіңермін. Мен сіздерден сатып мен өзімдің денсаулығым жана башка елдердің денсаулығын қарап, ошол основание. Блогер болса, ты должен грамотно, с уважением к людям разговаривать. Тебе же никто не... Люди разные же. Сіздер деле, мисалы үчүн, бул жерде разные да. Бирөө таза тамак сатат, бирөө кир сатат, ошол сыяктуу эле. Сөже бакпа деген жокпуз эже. Ойын эмес эже мен. Тазалыкты эле арасында там. Мына зато тазаланып калыпсыңар да. Условия жоқ, а? Су жоқ, эмне менен жуйсуз? Карачы, су жоқ, эмне менен жуйсуз? Су акпайт эмне жакта вообще. Күнү акча төлөйсүңөр, а бияка? Күндө акча төлөйсүз. Ушу аңгарда суу чыгарып бергиле да анда. Мен бияка суу жоқ, условия жоқ дейт тазаланып. Эчтеке жок, мына бизге өзүңдүчө эчтеке жок, условия жок. Бизге деле бар да. Кыштын күндө коркуп жасаганда. Суу чыгарып берип коет ага, базарда мына. Жуганга эчтекебиз жок дейт. Бирок өткөндөгү ана мына санжан болуп бүт бара тазалаш, а? Санжан воскресенье. Чыгып тазалаш. Assalomu alaykum. Тазалашты атасар беке. Assalomu alaykum. Tamam, musurlarda bu yoqdan olib. Tamam, ashqarlashtirib, a? Et pazarda kirekende tortotda so'raksam, mana bu yoqda bit bor, unda sanjan bo'lib, unda bari shipirg'i, guruk bo'lib, Qaraqo'l shahrining et bozori tozalanadi. Mana bo'lib ekan bozorda bo'lsa. Mana bit tozalanishi. Assalomu alaykum. Bularni tozalamasangiz bo'lmay qolib turibdi ekan. Каждый родной ekan. Bularni tozalamasangiz bo'lmay qolibdi. Bari tozaladi. Sanjan bo'ladi. Sanjan, a? Sanjan yo'li tutmang, Sanjan. Bu yoqlarda bir sira tozalabamiz, a? Buna tazalanatmay bari. Büt barında onu. Buna ötkünden o жерде тазы etlerin var turadilar. Sulardan böyle tozlaştır.